Welcome to KBM Review. Hadian si senam kon ngayon bakawan biang kajeng kemana sih? Mai, kepala lagi kita cuma kelar cuma ngalaman lembet, ya kabang bakal lagi. Kapah kon papila lapan perkan, dal ahet nani le bila nangkam sutu. Mai ngalat tangan bom jano se. Ya kon ya bam janang no. Mak ada milang pemir kembali. Sin kesini kan sebanjahi air ke air. Bisa yang kembali. Nanti jar muklet ke jing benukong. Kuslai sita. Mentah nang semla temen. Ya kemasuan dan sepek yang lihat temen. Mak sayang habis mana mak? Belah. Yang ampun temen kau. Oh, nyatit ni kata tempat tam ni. Dan belatan ro bahaya. Ya ima. Lek belah baik arsi laisi dia. Tak beri mik kertam kan? Bos yang bainau. Babek mami me dek keren. Ngakran dia kepada ngade belah. Kuslai le ayu mah. Tang bareng. Ada yang ngilang kulir ni. Ngang raksud tua mai lah dia. Bahadu kuno sin Khasi. Ki imu. Kumbalong mami me kumon. Om dei tak kumpul mah. Nanti bun kisin Khasi ki barang ustad. Rei kili ayu maki. Siap sui emek kuntu. Benjar kerteng tengah pak mah. Rei ki balor ni pan. Kili atek kum majik. Kumut mana ni kata? Nanti kili ni kita ai. Pesa itu lebih ni. Nanti tu bakal. Kimi lah mah ki. Mana cuci makan. Hey man, wan hanali. Dengar. Ya man. Bidan behne me mesia. Hai. Ipi juga. Dan patau juga. Hey. Kumba me khang ti yang ngawan hane. Tang musu kuliang jile je me. Hanre ngam ko apne shin ban me. Kaya me.
Ashwan, Sukunrai, Shusha. Mana siap? Baiklah. Dia lu geri-geri jauh, Pak. Selain itu. Betul tak? Baik dah. Sini. Halo? Hello, Tang Lê Dung. Ngarang doon na toilet via. Shush, let's see. Ngalay ko ya. Ngarang nang respect na. Nga kencak pelatih ya PIN. Nga kuat dan bebas PIN. Ngarang ka ya. Andre ngalay ko no ka. Arif tam. Mastam ro shop ke pengulo sang fi. Pasal dia kunju. Dia P1 kelas mana? Apa ngawan? Ngaruh ngawan mana? Tambah kelas kelas pan. Bilang ta. Kan, kuat kendor ya. To kata. Kasih phone. Dia shua. Ketaru. Ngaladap duk mana ya? Tang barai mikrofon buat pi kunung ngan yang nang hi. Tu kata I love you. Tao naik kis pelat na phone. Yuk jalur tik nomor 2 sama mobile. Nam ta jong P10 na dulu. Thiệt được vậy. Tao kata. Bye bye. Tip. Kan dia kesan stop ya. Kasusan mele. Tip. Ngelaklet me. Nomor ngelaklet siap. Lawai tak mau tip ya. Sampai kali nu kalkulator. Layu hana, bikin jenis ya. Khasi ni dia pulang dari kita kena harus usual game. Alin lekai lah bang Nanti ngam kau frustasi tak? Nanti nak sekar bang pelatih gitu. Bang sekar kita bangsa sekarang. Belum kelas ya taksi. Long, tong bahas, taja bahas tentang sini. Internet ya kerja jom persia. Okay, hidup pun lah ini. Rambut komtak kan? Boleh di trainya. Tray ke Ep2? Kopinya. Mana siapa? Boleh ya. Saya dah kabar mak.
wai le ke ye ma wai le bo boleh ni me oh that ngai me te me boleh do ni dong kan thero saka kan thero me boleh parasan rang lau ne me mamla ni men suatu oi mo andre mata tang terus me ka tang ba metem lada keren ketuka KM kolong thik kum ke yu me metem ka yu me mata ya kata me ngaong ba mamla ben plan me ke mau bintang ya ka tambah kerteng dong batep Dadanya kan laksan si ai me tumbok me tate tang bana perhapat me friend in need friend is in deal chalo kadang rekod pi pat Kadang dan hayam. Ngambil dia beri pita. syai Langsung kelan bah. Kadang ngambil pak cikam. Ngambil dan datang bat pita. Tak jadi mawe. Susan be ngan le kum no kai exam la jan ko bi ngo pdio kre tikna Tan sipang em. ti dai ji ma le sa bangam dan hayang ti lawai ti le kum ni kai le tampi nda la yo report sai thu yang apa ye Toh kata abang pi. Kum tate. Ini hiru. hoi ta ta tikar bai le dia ma Balik silang untuk. Dekat fikiran. Langsung. kecil ke juga mesti pada Kata hati. Sejalan gitu. tips yang semua dan projek Pilih bilang sama ampun nang tengah kaporu hamar bapiang tiga ekor bijak keselan kita ikut kantor ini kan hidup Tristan non tajuk video ya masuk ke service toh kan sawan jangan lupa toh sampai sini pak ya Parlok bait lada pia itenat iki program ki bang ya pen i hang ne nga kerpat jur ya phi ba pen ya ai ka jingkershan ka ba pura ka jong phi da ka ba like bat share ya kane in saya shem biang hakawai pat ka episode kublai shibun kublai syah jarngo